Žetva pšenice u okolini Vrbasa polako se bliži kraju i sada se već sumiraju utisci i iznose prvi rezultati o tome kako je žetva protekla i da li je ispunjen očekivani prinos. Prosječan prinos po hektaru u ovom kraju iznosi oko 7 tona, a svi agroekološki uslovi išli su na ruku ratarima koji su veoma zadovoljni kako je pšenica rodila ove 2016. godine. Naša ekipa je posjetila poljoprivrednu stručnu savjetodavnu službu u Vrbasu, koja je u velikoj meri zaslužna za dobre rezultate ratara tog kraja. Rezultati su dobri, čak mogu da kažem i odlični. Ovo je najplodnija zemlja Vojvodine i tu su prinosi uvek veliki. Mi imamo prinose, ako kažemo onako kako naši proizvođači kažu po jutru, pa to bude i 5, čak i imamo do 6 tona po jutru, što je neverovatno, ali je zaista odlično. Imali smo i naklonjeno proleće, znači bilo je dosta kiše. Uglavnom naši proizvođači su navikli tako da urade ta 2 tretiranja fungicidima, urade korovi i sve to zajedno kad se sabere onda dobijemo i dobar prinos. Tako da mi imamo prosječan prinos, ja verujem da se kreće tako negde oko 7 tona po hektaru, s tim da uvek ima onih proizvođača koji to lošije urade pa taj prinos malo. Ali imamo i veliki broj proizvođača koji imaju preko vagona žita po hektaru, što je zaista vrhunski. Kao jedna od važnijih mera u dostizanju dobrog prinosa je svakako i upotreba organskog đubriva i stajnjaka, koji je važan činilac ratarske proizvodnje. Nažalost, sve je manje krava u Srbiji, a tendencije pokazuju stalno opadanje broja grla, što stvara veliki problem ratarima koji neizostavno koriste stajnjak u svojoj proizvodnji. Pa vrlo malo, ne zbog toga što ne bi koristili, nego zato što nema stajnjaka. Mi polako, ali sigurno ti naši mali proizvođači stočarski i ti srednji, sve ih je manje, nažalost, i onda nemaju izbora, nemaju stajnjaka. Inače se stajnjak koristi, ovde posebno ga koriste povrtari i uglavnom se nekako čuva za povrće i voćari. I sad onako imamo jedan bum malina, pa malinari to obavezno prilikom zasnivanja koriste, ali nažalost nemamo za ratarsku proizvodnju stajnjaka, jer nemamo ni stočarstvo tako razvijeno. Poljoprivredna stručna služba u Vrbasu ide u korak sa inovacijama u svetu i prati nove tehnologije, a sve u cilju da ovdašnjim voćarima približi i pokaže kako da po rezultatima stignu svoje kolege u Evropi i na taj način postanu konkurentni. Pre nešto više od godinu dana ovde je podignut zasad jabuka ogledno na 1 hektaru u BeeBaum tehnologiji koja je kod nas prava novina. Mi smo upitali našu sagovornicu koliko voćari ovog kraja dolaze da vide ovakav jedan moderan zasad, da li planiraju da i oni urade nešto slično i koja su najčešća pitanja koja tom prilikom postavljaju. Svima je čudno upravo ovo što, kao što vidite, ove rašlje, što bi rekli, 2 vođice iz ove jedne podloge, to je do skoro bilo nezamislivo da se na taj način uzgaja voće. Međutim, i prvo što proizvođači vide kad dođu ovde, njima to padne u oči i vrlo su radoznali da saznaju šta se to dešava, kako to, koji je to sistem, šta se tu dobija, šta se gubi i na taj način. I to je nešto što ih ovako pobuđuje. Naravno, kad im sve objasnimo i kažemo zbog čega, šta dobijaju time, puno njih je zainteresovano za to. Voće uopšte u ovom kraju je do pre možda 10 godina bilo sporadično, međutim sad je to vrlo unosno i sve više imamo voćnjaka, tako da ljude to zanima. Ljudi su vrlo, im je važno da se o svemu saznaju pre nego što podignu zasad. Više se nema tih ekstenzivnih zasada, nego naši proizvođači sad podižu one prave profesionalne zasade. Videli ste, ima jako puno protivgradnih mreža sa novim sistemom uzgoja. Mislim, zaista su sad tu uglavnom mladi ljudi i uglavnom ispoštuju kompletno sve te nove tehnologije, što je jako dobro jer mi jednostavno samo na takav način mogu biti konkurentni. Oni su, nemamo mi neke, osim veliki sistemi, nemamo neke velike zasade, ali tu od 2 do 5, 7 hektara, to je neki prosek i tu kad se uradi sve kako treba, onda zaista proizvođači imaju razloga da podižu zasade. BeeBaum tehnologija stigla je u poljoprivrednu službu u Vrbasu pravo iz Italije,
A koje su sve prednosti ovakvog uzgoja i koliko su voćari otvoreni prema novinama, upitali smo našu sagovornicu. Bibaum tehnologija, videli ste i sami, znači na jednu podlogu su se kaleme 2 vođice i sistem gajenja je na 1,20 m između biljke do biljke, 60 je između jedne i druge vođice i suština je da se napravi što tanji ovaj proizvodni zid, tako da plodovi jedni druge ne zaklanjaju, nego svi imaju dovoljno i svetla i dovoljno vazduha. Tim sistemom uzgoja dobijamo, čak po njihovim nekim saznanjima, 97% je prva klasa jabuka, što je jako važno. Drugo, jabuke ako su obojene, znači crvene ili žute ili već kako, imaju sa svih strana sunce pa dobijaju punu boju. Znači nemamo ono šarenih plodova, nego svi su plodovi isti. Drugo, mala je ovde konkurencija kod korena, zato što je ipak to 1,20 m, a ne 60 m, kao do sad što je bilo. Na ovaj način je jako lagano uraditi mehaničku rezidbu. Tu se ogromna ljudska radna snaga eliminiše iz ovakvog sistema uzgoja, što je jako važno danas, posebno kad i nemamo tako obučene te radne snage za rezidbu, pravilnu rezidbu voćnjaka, tako da se na više načina dobija ovakvom sadnjom. To je novo, u svetu se radi, u Evropi posebno. Mi smo ovde možda retki koji to radimo, ali ja se nadam da proizvođači kad vide, kad bude voćnjak u punom rodu, tek onda ćemo znati prave rezultate i ja verujem da će oni to brzo prihvatiti, jer naš čovjek sve jako lako prihvata nove stvari, samo mu treba objasniti zašto. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.